yakni benta jongga khubor la RiKhasi daga fatafat online shopping store. Hadian kejing sapriang jongko khubor haki social media badon uwai ubreu ubana Assam barbata ubalawan khayi Bhoirymbong Chc khamtam ki babon ki breu kile Kyntu yu ha Umroi kti bat kiwei ki mamarjan nagaliang RiKhasi channel kalawat jingtip halor kani bat kalayo banyak ren bat Mla ka Umroi uba Ujor Fir do ubalayat hu ba uni ubreu shipos ni menshwa ulawan hasi Bhoirymbong bat ki doktor kelapin kerja eu sya bernihat bencong kuarantin bat hinen kesengi ke arpo terik unaitung ulah tes positif. Uba Ujor Fir do ulah pentip baki senang mentah kilawat banyak ya gitu gibreu ki baya Kyntu bat uni ubreu bat kilabat ha ya ki ban pentip sya ka si Bhoirymbong na ke benda kijing batha banukam uni Mla ka Umroi ulah batha ru ya ka si Bhoirymbong ban ujo da ke ijahat persya ya uni ubreu halor kijing penkhin kendon ke jongu ngafun kumni si ba namal bangayo iya ko ka post kalau long viral ba ki ong bawdon way ubreo na ko perpata Assam udi bawan kai su support boy ki ong baw new latest positive but ki ong ru ba ka kon bawlanon bun kontak ba sa boy sa kamtam situ sa ko Umroi kila man yetu kama ba eu new ubreo ni alap na kumbala siposi menta but one hapo ka si jungi hapo Bhoirymbong di marsen po yang tu nilai pendik jiwan jong ni, but di doktor himarmar yang tu klasif si usapo bernihat nak benta ben le ke kuarantin. But dalam si mikir sampel jong ula lab ba ukala positif, but ke report kadang wan menin janmin. Di hadin ba nila yo ekonomi report tinggal pentip si kisunjuk non sesasnong kang bakin la ban pentip si kipai baru hakaleng di kisnong di bau ni ubreo ula wan ula ya yang buat ula b ekimar ki jong de kalong kaji penberaya brokhoi dan lembaga juga sensasi nong bagi ngak bentit dan nilai kontrak tracing kembali. Okey. Kebobot hadu mentah kebut kita ki kontrak tracing kelas tang yawan mo. Nila sedang ben kerpat ikipat ba makin pentit no dalam diswa manu nasi bala di Kyntu ini ubreu bat bakin ai ke kerteng di jongki siapa posisi apa Bhoirymbong nak kalian jongi tu kontam nak kalian jonga aku belum ikman lang kawing ngalap bang kali kejing le sting jong ni ubreu wa nabar bat kelabu ikipai ba ha kejing mah nak babun ba kisnong dengan kerpat ya doktor in charge bawun file ke FIR persya ni ubreu kum kejing Kenya section 1 in jongka IPC ba ya persya kendon jong kenika COVID Act but ke Epidemic Act. Okey. Nila terpat adalah siru bahkan file dan FIR. Tambah kini kibal le persya. Kibal bu ikipai ba ha jima kidiban sya sim gijin persistom kat ba. Okey. Ta, ko boleh sibon bai ko jong pimo. Ko boleh sibon ba.